Dobrodošli u novi snimak. Danas ćemo igrati Clash of Clans. Evo moj prvi klip na kanalu. Biće ih još, neće biti samo Clash of Clans, bit će raznih igara. Izvinite što laguje, ali moja može staviti telefon, to je igrica i slika. Ovdje sam bez stavljena kako se pravi ovaj air bomb. Znam da sam lošar, moram hitno vidjeti bombe. U armiji kampu je 150. Onda imamo jedan poison, jednog dragona, level 2. Bizar je level 4 i Archer je level 3. Hvala svima koji su donirali. Ovdje Serbian Gamer JM Solčik, kada im je donirao poison, Vito Maestro. Onda Serbian Solčik. I to je to. Znači Bučko imamo sada malo donirao Archere. Znači gubimo u rata, što se fali, znači bukvalno svake tako je mene napao frag. Pravo kako mene napao. Imam jedan ček. Sad ćemo prijeći na drugi account i vidimo se kada ode. Evo sad sam ušao i prije 4 sata, 8 minuta neko napao i to mi je i pobjedio sam. Evo, znači ovo je luza na početku, ali prije 3 dana sam sastavio novu bazu, samo pobjeđujem, vidite i sami. Radimo tako replay. Znači, dobro iskoristio. Preko pola, znači odmijela. Aha, 17.000. Boli me briga, mogu ih kad god hoću. Onda samo da napravim vojsku. 15 glavanja automatskih ide. Samo da se riješim ovih. Znamo crvom. Znači, za 10 sati, ok, napašt ćemo njega, 6 gemova sam dobio. Već snimam 4 minute, snimat ću Gamebox Yes. Snimat ću nekih 10 minuta ovaj klip.